Ninayo habari moja ya jina la Yesu. Wewe, ninayo habari moja ya jina la Yesu. Habari yake ya kusisimua, yenye faraja iletayo matumaini maishani mwako. Habari yake ya kusisimua iletayo faraja iletayo matumaini maishani mwako. Kwanza huyu Yesu, mwanaume wa wanaume, kiboko yao, mwanaume wa wanaume. Anaweza mambo makubwa ambayo hakuna mwanadamu anaweza. Ni Yesu peke yake, peke yake. Anaweza kuponya magonjwa madaktari wameshindwa. Anaweza kufufua wafu. Tunayo mambo kwa ushahidi. Habari zake sio za kufikirika, ni za uhakika. Habari zake sio za kuwaza na kubuni. Tunao uhakika wa habari zake. Yeye Yesu anaweza. Ndiyo maana tunamusema habari zake wewe Yesu. Wewe mama, wewe kaka, wewe dada, njoo kwake Yesu. Njoo ndugu yangu, njoo kaka yangu, njoo Yesu akuita, akuita, akuita. Njoo tena kwa sauti ya upole. Njoo Yesu akuita. Njoo, 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 njoo mama. Njoo Yesu akuita. Njoo kwake, njoo kwake, njoo kwake, njoo kwake, njoo kwake. Njoo Yesu akuita. Njoo ndugu yangu wewe, njoo kwa Yesu, maana kwa Yesu kuna uzima wa milele. Njoo ndugu yangu wewe, njoo kwa Yesu, tulio ndani ya Yesu tuna uzima wa milele. Maana amani tunayo na Yesu tunaye, tena tunatamba naye. Mana uzima tunao, amani tunayo, na Yesu tunaye, anatulinda. Njoo kwake Bwana, kuna uzima tele.